il faut distinguer les différents styles. Hein. Le gothique de la tour, le baroque de la porte principale. Tiens, calme, c'est. C'est le toi. T'arranquen, Here. Actually, it's around the corner. Come. Come. Around the corner, yes. Come. Da dramba! Regarde. Oui, c'est la cathédrale, c'est la maquette, c'est la tour de Miguelete, c'est la porte baroque, ça c'est la salle Saint-Grial. Maintenant nous allons voir la porte romane et après nous verrons les tours et la porte gothique. Parce que oui, vous allez monter ici. Parce que la cathédrale est trois portes, un baroque, un autre roman et un autre gothique. Vous les verrez tous. C'est magnifique. Regarde si on... Tiene una placa. Avancez, vous suivez. Y ella da red. Y ella repite. Avancez. Avancez. Proprio Andrea, perché dovresti pensare, pega-li pata a la botella. Hòstia, ho estava pensant antes, dic, què serà això, tio? Lo de la Marsella s'ha de mentir en un revés. Perquè Adela m'ha dit que mengeu pari. Sí, que a l'Adela també. Veïna me diu, no va ser... No m'ha dit res de no m'ha dit Ai, veieu, sí! No ho havia pillat encara. S'ha de simular que s'ho havia pillat. Quins quants és? Marina, mira, no tot així. Bueno, què me diguin Això quina activitat és, Marina? Quina activitat és? No l'he sentat. Ah, vale. A les 3? Ara que sí. Jo he fet una foto. Ai, em faig una foto. Què vols? És el lío o el Cotomo? Ahí va. Ahí? Ahí. Es al revés. Tiene un sentido. No.
pero ella, porque tú también eres boba, pero Ah, sí, sí, sí. 40 en sol, 49. No vindré, qui vol vindre a la Barcelona? Ni amb mi. No, pero te